yakhe angeke azafika kwayakhe impilo ayishifana akwenzeki. Ngikhumbula umfazi waseSamaria, ngiyamthanda lo mama kunento amenzela yona. Lo mama wathi nasehlangene noJesu ngenkathi kade sekanesiqiniseko sokuthi lo muntu ahlangane naye nguJesu, lithi iBhayibheli kunebhakedana nje wayeliphethe ahamba nalo kuyokha amanzi, kodwa wanezwa ukuzwa ukuthi uJesu lo washiya kwalelo bhakede, washiya kwanawo lo umanzi. Petro, hey, kanti awuzwanga yini ukuthi ngithe sukuma kufanele size sikubambe kodwa banjani abazalwana banjani? Banjani abazalwana abadinga ukuze babanjwe basukunyiswe ukuze basukume? Lalela izwi nje lodwa lilawa amandla okukusukumisa, lisuse zonke izifo empilweni, lisuse zonke izifo emzimbeni. Jesus. Laka lafika lelizwe nakuPetro, Nkosi yami ngelinye ilanga labathola boPeter Nkosi babhizi badoba lafika lathi lelizwe hambane, bathi boPetro sibuya khona, lathi lelizwe buyelani. Kunento engiyithandayo engizwa yisho athi makusho wena Nkosi siyobuyela. Hawu lelizwe bafethu liyakwazi ukwenza umuntu ahambe phezu kwamanzi, kodwa makusho lona nje kuphela siyakwazi ukuhamba phezu kwamanzi. Jesu ebazalwane nisibona nje simile la, hayi ukuthi konke kuhamba kahle, hayi ukuthi konke sinakho, kunemi esishoda ngakho, kunemi ushayayo, kodwa ngenxa yezwi elilona elizoma kuze kube phakade, lona lelo zwi simile ngalo lokuthi uzosithwala. Nkosi yami Jesu. Wow. Xolile bazalwane, ngijwayelanga lezinto sebangibekela ithishu, ngijwayele ukusika ngesandla. Oh haleluya. Manje le ndoda ngiyazwakala babunzima, le ndoda isukumile ime ngenyawo, ngazi ukuthi for the first time solo ngazalwa ngibona isinanga esikhulumeke ngezwi nje kuphela. Iyasukuma le ndoda, iyadumisa, iyamangala ukuthi kwenzakale kanjani. Kukhona into engiyithandayo, lithi le Bhayibheli nabantu ababeseduze bemazi ukuthi akakwazi ukuhamba bathuka basaba. Oh mayisefikile, kukhona abasaba bayisefikile. Jesus, kukhona abazosuka. Jesus sefikile. Hey Jesus. Hey Nkosi yami. Mawusahamba nesixuku ushokona ukuthi akakafiki, mawusahamba ne-support system yonke ushokona ukuthi akakafiki. Abakhiwa uzoyifunela baseza abafundisi. Nkosi yami uzoyidedela lena amandla, baseza abafundisi musha uzothi nje kancane majaha baseza aseza kusanendezayo bazalwane. Baba ngibone kwakhiwa indlu, makwakhiwa indlu kunento ebizwa ngephila leli livamise kuma ngaphandle. Ngibone lephila lisekele istructure sendlu sonke. Mawulibheka lephila alikho strong enough ukuthi lingabamba indlu yonke emahlombe ayo. Ngithemba ngilibuka lephila ngilithola linama support system. Ngamanye amazwi kunezinto ezilisekelile lephila
ngokuthi lephila liqeda ukufakwa lisasemanzi usimenda komi phansi kuba nestructure esilisekelayo lephila kodwa kuneze nje goma phansi lakwazi ukuyimela kunale structure bese ziyadendiswa asidendiswa ngoba asisadingakali kodwa sidendiswa ngoba sesiyalithemba ukuthi lingema lodwa Jesu kunjalo. Jesus.